ربين شركيهن أرارم لقى مصوب صب نيرارم الله وان ربي قد كبرم هندانو طاغوتين جلسا يجو لقى مصوب يجو لقى أيه تيسير ada fi Abdul Aziz Jiddu dorgommiidha jira teesiraan asinaa teeso Abdul Aziz achinaa taa'u anilleen teesiraadhaan deeggara akka mootummaa sabdiin qaba akkana boo ani gaa lachuutiin deeggara allachuutiin deeggara والله خيجة ترى سجد قد afraffa فارتي أركا خيجة أركا خيجة قد kam harka kam خيم خيم أركا ترى سجد قد أكسبودا shanaffa معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله الله أكبر أنيس بيرو إنيس بيرو تقوما الرأيوني في خبا خبا ونقوته ربي زندي ربي دولا كم تاتنا نجت هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله الله أكبر كم نواقد الإسلام وما هو الناقد الثالث fakkeenya gaariidha daa'iman kun nuuf taati jeetiin yaada waan nulleen itti yaaduu qabnu jechuudha garuu waan hunda caalaa waan na ajaa'ibsiisu sumaa kana kajoollee akkana barsiisu joolleen ta'e daratti hedduudha naaf taate عيد سعيد جنة مسلمة هندانو قيان الراخوني قيان قمنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك جولة هنيا شباب هنيا الرا ilmaan kiyya kaja'amu dhuftanii bagattiin isin gahe anaanis jechuudhaan asumaan manuma kiyyaan dhuftanii akkasumatti immaas peejii tiyyarraan akkasuma yuutuubaan gama adda addaatiin bagattiin isin gahe namaan jechuu keessaniif dhufuu keessaniif hedduun isin galateeffadha ilmaan rabbi beeku rabbi isin haa godhu ilmaan diinii duniyaa beeku rabbi isin haa godhu ka duniyaalleen beeku rabbi isin haa godhu anis gaa joolloonni kiyya lamaan amma agartan kana tashiilaadha kun mas'uudi akkasuma ammas teesiraan achiin jirti kan namni hundi teesiraan eessa jirti jeena gaafatu Abdul Azizis kun achiin jira arraa dorgommiidhaan isaan lamaan jidduu qaba teesiraadhaa fi Abdul Aziz jidduu dorgommiidhaa jira teesiraan asinaa teessu Abdul Aziz achinaa taa'u dorgommii isaan lamaan jidduu jirtu kana mee ta duraan duraati akkamitti aqiidaa irratti afaan barsiisuu ijoollee كتاب واجباتها الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة الرأين فوري درقمي إنسان جدو قبئيسة أسد ديادا نموتو برنوت الرافر أكر رافر التنيفي والموه رافي مخايون برنوت أغرسيسو رافي مالي ممال جتن أغرتني درقمي ما أين يدي أغرتني زين أنا عبد الودود وأنا جدا مفندس عبد العزيز هاي إسان دي غير مكان استقوا والفكان نوهجر هاي جالتاتيو أنيس عبد العزيز مغانا عندك أكنا دي أغرتا هاي نبيل تايا قتيزي تيجي والله ده والله والله أيه هكا والله درا هاي أوفا دبا أنيس عبد العزيز من ذكر هاي Ani mootu teessiraadhaan deeggara. Teessira injifannoon kee ta'u yoo badhaasni jiraate badhaasa adda qoodama. akkana kun anilleen waan takka tanuma arkanii fi beekanii dhagaan takka deeggaranii isi amma dura yuutuub irratti illee niin beekaa hedduu akka isin jibdu taates waan hin beekuuf waan hin beekne seenuu irra ana amma gama kiyyaan teessin waan deeggaraan jaa anilleen teesiraadhaan deeggara akka mootummaa sabdiin qaba akkana boo haya anilleen teessilaadhaan deeggafa akka mootummaa abdiin qaba haya haya garen tasidhaati heddummaatee qaba anammoo Abdulaziziin deeggara maaliif yoo itti fuulletti isaan arka dhugaa kana manzaraa kaatee taa'u tana sirri waa beekuu na fakkaate isaan deeggara. Ofiitu mulee fakkaate. hayyee illeen teessira deeggafa teessira deeggarta ani gaa lachuutiin deeggara allachuutiin deeggara maaliif ija bitaa ija mirgaa waan taaneef jecha kunaamoo kun immoo hin qabu akkasii isinilleen garuu namuma bashannansiisuufi malee isaan lachuutu ni jaalattanii isinii tokko waan taateef hayyee gaafii kudhaniin qopheesseef gaafii kurnan qopheesseef takka taasirra hin jirre taniin afaaniin ganaa takka takka gaafadhuu jira tun immoo gaafiin 8 afaan arabiidhaati gaafiin 2 immoo afaan oromootiin
akka waliigalaatti gaafadha. Waan kana haa fudhatanii hayyee fudhadha takka takkatti takkuma takka walqita fudhadha. Namni gaafii tokkoffaa qabu isin keessaa akka bana. Gaafin tokkoffaadha akkanatti. Mal usulu thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha. ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ تقول دي اسمها كيف انت؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله الله أكبر. لما فانا بنقف لما مي هيه قافل لما فكنت ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. هيا قافي صدق فدا. قافي صدق فدا تيسير ما قبل مس. قافي صدق فدا بماذا بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعثه الله بالنظارة عن الشرك والانقياد له بعثه الله بالنظارة عن الشرك. عن الشرك؟ عن الشرك. أيه. هايا. ويدعو إلى التوحيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إيه أبو عبد العزيز اتجمدوا جيزة. عبد العزيز كم عادي قرطان لا تجمد شوف. إيه كذا. ها قابل سدي أفرفا. أفرفا سي كبا. قابل أفرفا كان عبد العزيز كبر. كم شروط لا إله إلا الله وما هي الشرط الرابع؟ شروط لا إله إلا الله 7 وهي وما هي الشرط الرابع؟ الرابع هاي cinaadha qaba sharti la meeqa torba je cinaadha qaba jechu jazakumullah gaafin keenya gaa dorgommin teenya akkuma itti fufetti jira jecha amma gaafii shanaffaarra jirra gaafin shanaffaadha akkana itti teessiraadha ما هو الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله وما هو الدليل عليها من القرآن الكريم؟ الشرط السادس بحقوقها لا الشرط السادس وما هو الدليل عليها من القرآن الكريم. خلاص ولد بدنا أما كرتو خلاص تتقوتوا لنا دليله هاي قيسي جادة الدليل بدها وافع دليلا واجتنبوا إلى ربكم وانيبوا إلى ربكم وانيبوا إلى ربكم واجتنبوا. خلاص كان شرطي نركنه لكن نركن إن رب ولا كاركته إذا ولا كون نركنه هاي غافي جهفا نور كعب جهفا سير كعب كم نواقض الإسلام وما هو الناقض الثالث؟ كم نواقض الإسلام وما هو الناقض الثالث؟ نواقض الإسلام نواقض الإسلام 10 هي وما هو الناقض الثالث؟ الناقض الثالث خلاص نركنه أفارو سيدلته ماجي آيو سيدلته ربي في جد سلمه
خلاص هي الناقد الثالث من لم يكفر كينا جامع وكذا من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. كذا هي تنانر كنا جامع تدور أمور كذا كابتي دك كذا كبا جابين تربى فانيور كذا جابين تربى فارا كانت كم أنواع التوحيد مع ذكر أنواعه. توحيد ثلاثة أنواع. التوحيد ثلاثة أنواع تكا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الذات والأسماء والصفات. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. هي جابين سديتا فانيور كجرتي ما هو ضد التوحيد مع ذكر أنواعه. ضد التوحيد الشرك. الشرك وأنواعه ثلاثة أنواع. الشرك الأكبر شرك أكبر شرك أصغر وشرك خفي. الله أكبر. إيه أنا قرتني أو سنابي لنا بقول أنا كذا تيجي قرتني جلال قافي سجل فينده تكا خبره فوتش خير دايسين إنجيزني تخيل تسمع مال جتتي قرنا فادا سهيلا فانتا تيسير على تكوس ها تيسير قافين سهيلا فادا أفان رموراتي أفان رموراتي ياده خنا دفتة دي بيزارة تنجر جرتو سرمو سري متى يجود على التاج جلوتي ربين شركهن أرارم لوجا مزوب صب أكمل صوب نمرد يفقران توبتين سنيفنا أرارم نماله نيرارم خطوبته الله هايه جافي قرنا فادات أفان رموراتي شخي لولالي لوجا مزوبا وانجو كسر لالي أكسر دربي أشيبو تسابو بهم توانسان Gaafiin kurnan faadaa kan itti afaan Oromoodhaati. Akkini jettu wanni rabbii gadi gabbaramu hundinuu xaaquuta. Xaaquuta jechuun kullumaa ubida min duunillaahi. Wan rabbii gadi gabbaramu hundaanuu xaaquuta jenna. Jallisaa jechuudha. Dhugama soba jechuudha. Dhuga. Ayyee. Sababa nima? Sababa maal himtare hin arkanne wanni rabbii gadi gabbaramu hundi mee wanni rabbii gadi gabbaramu hundi xaaquuta sirrii miti maaliif xaaquunni yoo jaalate malee akkasi yoo jetteetu malaaf jaalate akkasi Allahu akbar itti himeetiin ture ka gaari daddabaase kan osoon gabbaramin osoon jaalatin gabbarame maal jenne xaaquutan ja'amuu jenne yoo jettee laal itti ishaarte haya gaafiin biraa gaafi biraatii jira aliin gosa meeqa qabdi akkuma beekamtutti dhaabba isin dhiisa gaafiin saniimi al jechuun afaan arabiidhaa keessatti gosa lama alii shamsiyyaa fi qamariyyaa alii shamsiyyaadhaa tiifi qamariyyaadhaa gosa tokko himta alii shamsiyyaatii fi qamariyyaa gosa tokko himta hayyee qamariyaan si dura hima haya Ali Shamsiyyatis tokko hima Ali Qamariyyatis tokko hima Ali Shamsiyyaadha ka Ali qabu ka beekamu jechuudha. Ali Shamsiyyaadha ballachuu Aliidha qaba aluma lachuutu ka Shamsiyyaati fi ka Qamariyyaa garaagarummaa moo fakkeenyuma hima fakkeenyuma hayyee ka Qamariyyaadha Ali ni qaba fakkeenya nu himin jee Ali ni qaba hin dubbifamu garuu ka Qamariyyaa moo ka Qamariyyaadha Ali ni qaba ka dubbifamu
akka shamsiyyaa immoo kan dubbifamne. Haa mee ka dubbifamu sun. Ka dubbifamu albaabu. Albaabu. Meeqaan irraa? Nigiya. Haa shamsiyyaa. Shamsiyyaa attaajiru. Attaajiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Mashallah. Ay maali moo jaalata? Rabbuma yaa meedisa. Rabbuma yaa meedisi. Akkas. Hayyee. Allahu akbar. Mashallah mashallah. Eenyu kan waan nu hima? Maarifaa fi nakiraa. Maarifaa fi nakiraa. Maarifaa fi nakiraas. Laala akka barbaaddu nagartu. Gaafiin nagaafat daawwatti. Amma Alif Shamsiyyaa fi Qamariyyaa intan maarifaa fi nakiraadhaas jetti isin achumatti isin irraa dhaabna waan ta'eef eenyu nu hima natiijaa qabxii ishee Jibriila naa nu himu moo isin nu hima? Alhamdulillah rabbil alamin. Wal dorgommii daa'imman lamaan kana jidduutti gaggeeffame sababa iidaa الفطر برقما في ربا فري في فرتمي في تبقى صبي فتشودان منا شيخ خينا شيخ جمال الحاجيتي ilmaan isaa lamaan jidduutti wal dorgommii gaggeeffamteerratti bakkuma ummaan Abdul Azizis jirtutti ummaan Taysiraa jechuudha ammaasis qabxii tokkoffaadhaa obboleessuma isii injifachuudhaan Taysiraan obboleessii injifachuudhaan jechuudha badhaasa qabxii jaha gartee gaafatamuudhaan shan keessaa deebisuudhaan tokkoffaa ta'uudhaan injifattee jirti. Allahu akbar. Eenyu badhaase? Ummaa Abdulaziz ummaa isiititu badhaasee jechuudha. Birrii kum tokko. Birrii qarshii kuma takka jechuudha. Keessee fi anis tayyanarra jirti. Mashallah mashallah. Badhaasa kana caaluka argattuuf gara fuulduraatti inshallah ta'ala. Jajjabaat. Mashallah. Mashallah. Akkasumas obboleessii Abdul Aziz gaafii jahan gaafatame keessa gaafii sadii fi walakkaa deebisuudhaan obboleettii isaatiif lammaffaa dorgomaa lammaffaa taate tokko lammaffaa bahuudhaan ummaan isaa badhaasa haqqal iid qarshii 500 isaaf qopheessitee. Allahu akbar. Allahu akbar. Obboleettii hubbuun fi obboleettiin moote gammadu qabdi. Inshallah. Inshallah. Ayyee akkana. Haya. Barakallahu fiikum. Akkas jaladoon baddo ofoo isaa. Inshallah. Barakallah. Barakallah. Ayyee. Mashallah rajaga. Mashallah. Duraan dursee Eid Mubaarak baga ittiin isin ga'een isiniin jaa obboleettiin tiyya Taysiraan na injifachuu siitiif hedduu takka gammadeefiitiin jira. Obboleettii tiyya waan taateef garuu gammadeefiitiin jira. Narra xiqqoodhaas gammadeefiitiin jira. Deeggartoonnis illee baga gammadaniin isiniin jaa. Allahu akbar. Ayyee. Duraan dursee Eid Mubaarak namaaniin Eid Mubaarak jechuun ni barbaadu. Baabaa kiyya kabajamaa fi jaalatamaa Sheikh Jamaal Haajiitii fi maamaa tiyya kabajamtuu fi jaalatamtuu Mukrimaa Mahammad Ahmad baga ittiin si ga'een jechuu ni barbaada. Hawaasni musliimaa hundintuu baga ittiin si ga'een jechuu barbaadan. Gama dorgommiitiin maaltu dhagahame dorgommii har'aa irratti? Dorgommii irratti yoon waan injifadhe baay'eedhaan gammadee jira. Saniifuu waan Abdulaziz obboleessa kiyyaas akkuma inni jehee inninis yeroo sila inni akka namootiin barbaade. Allahu akbar. Allahu akbar. Saniifuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waan kanarratti maqaa rabbiitiin isinii kakadhee wallahi waan dhugaa takkaan isinii barbaade. Wallahi rabbii kiyyaan kakadhee. Asittiin jeen Taysiraa hin jeen. qormaataan qorachuudhaa deema. Taysiraa hin jeen. 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 Tay
gaafii kophaasii qopheesseetiin akka ati injifattu si godhaan jeenati. Ati si himee akka ni manne eegaa silattuu barnoota isaa sirra beekaa akka itti injifattu si godhannaan abbii rabbiin sin dhiisu kaayyatti. Maaliif hin jeen nulachuu ilmaan keeti yoo ija nu goote akka yoonii fi nulaalte rabbii walirra maa caalchifta jee sin dhiisu kaayyinaan jette. Jechi isiin dubbatte haboodaa kun inni leenjifachuudhaan fedhaa jettee bara sanirraa jechi ati jette kun dhugaa ta'uu isaa haalaan mirkaneessiti. Akkasuma yoonii fi walmoonees naan jette anis beeku inninis beeku tokkuma arra yoonii fi kophaa nu goote rabbiin sin dhiisu rabbi dura akkam taatan naan jette. Ani guus qorachuuf hin bara dhiiroo akkam jetti jee akkasii maashaallah sirraa jee akkasii wal isin haa jaalachiisu. Asumaan ilmaan arraan tana nama sila gammachuu guddoon na dhageemtu Abdul Wahabii fi Mujaahid arra gursumis salaachisaa bihee amata kana jechuudha. Abdul Wahab ammoo Finfinneedha jira. Silaa isaanis asii waliin jiraatanii lubbuun na gammaddi waan taateef bakka jirtanitti isinis bagattiin isin ga'een isin hin ja'a. Baga gammaddanii. Irra deebine Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله يا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Asumatti gaa duraan dursee isinis galatoomaa kan arra mana kiyya dhuftanii akkuma iidirraa baataniin qabu asin wajjiniin nyaannee wajjiniin dhuynee wajjiniin gammanne galatoomaadha bagattiin isin gahee galatoomaadha an isiniin ja'a. Kanatti aansuudhaan maatii keessan hundaa fi isinis bagattiin isin gaheen isiniin ja'a. Sanatti aansuudhaan daawwattoota keenyaaf hin dhaamsa qaba. Ilmaan qajeellotti barsiisuun barbaachisaa waan ta'eef soomana kan akkaan itti fixeen isin himuu barbaadi. Ani ramadaana kana masjida tokko hin deeyne. Masjida tokko hin deeyne namoota gorsaaf muhaadaraaf ji'a na yaame uummanni keenya nama isaan gorsu hin dhabne. Akka gaariitti inumaatu sheekan tarree dhaabbatanii arra'ana jedhan waan jechuu beekuuf jechaadhaan ijoollee tana soomana kana qofattiin waajibaata buusisiise. Akkina itti buusisiise. Magriiba yeroodhaa salaanne nin qaraasisa hamma ishaayin geessu. Achi booda karaa ishaayii yaana galgalaa samma quraana qaraanii ni rafanii qaraasii irraa hin qaraa'isu. Hogguunii fi hiraamne immoo hiraaba boodaniin qaraayisa. Ilaa za'aa takkaan qaraayisa hiraaba booda. Yoonii fi rafte subii booda. Ijoollee yoonii fi rafte achumaanii hirriiba kuttii qaraatiin inni dabarti jeetiin inni qaraaniimi. Achumaan taa'ee anis hiraaba booda hogguu za'aan takka geesse. Anis karaa hirriiba kiyyaa qaceelee isaanis karaa qaraatiidhaa qaceelcha jechuudha. Hogguu mana barnootaatii dhufan ammoo dadhabdanii dhuftanii rafaadhaan ja'anii hogguunii fi rafan booda. Guyyaa garii asriidhaa dhiyaattees ni qaraan guyyaa garii immoo magriibuma boodaan qaraasisaa jechuudha. Guyyaa garii magriiba duras waa xiqqoon hin qaraasisaa. Quraanaa fi kana hunda wajjiniin qara'a. Amma fakkeenyaaf yoonii fi dhugaa dubbannee Abdul Aziz ammaan dura sagantaa nawaaqita Islaamaa afaan Oromootiin akkasitti dabarsee ture. Garuu gagguunii fi nama jira kana keessatti afaan Arabiidhaatis namatti taate. Wahuma beekan takka gartee beekaa nama dura kutuu faadhaatiitu jira yoonii fi taate malee hedduurraa gammadeetiin amma eessa jiran kitaaba fi qolmuyassar jedhuun qaba qaraa'isuudha jirama. Kitaaba duruu waajibaata irra deddeebi'anii akka gaariidha qara'anii fi qolmuyassar qaraa'isuudha jira isiniin jecha
إسنيز أتشي ما شاء الله الراجع دا إسنيز ما شاء الله الراجع دا خيسانيس ربين بكجر تنتي إسنا غرغارو علمان هنداو أكنا قراسي سورتي العلم في الصغر كالنقش في الحجر كوبا جانتي جولم ما دان جولة قراسو خيسا غرادا ميم مسعود كان خط مسعود أركان الإسلام ميك أتدروا من دين تمال إسلام ما إسلام ने सलाता मैं सलाता दूर माल तलगन सलाता और अंतुर दूर माल को तने mana bicane deke bicane kul levate isenya gona dedu egar bibuda egane bibuda taye gudura tukufa kau jisana lamano dikade lama parati aye lama parati punya kejadian saya dekat tercace sadap parati ulah kejadian saya dikade afrapa parati arka kejadian dikade kam خمير كاتر ساتيركاد اكسبورت شنا فارت اركا يا خبيتا تر ساتيركاد جها فارتي ماتا يتر تك هكاد تربو فارتي ميرا يا كر يتر تر تك يا كاد Sadietapa farati mila ya Amerika terasati dikade segala farati mila ya Amerika terasati dikade ciboda salataju Allahu akbar Allahu akbar khanati an suraga inshallah bagatti ne singe warran unja churaf jollo to kenyum khandu famale إمام خنيا شيخ خنيا شيخ جمال عبد اللطيف أقسم ماس شيخ خنيا كان جالنو شيخ جبريلا أستين ودورة تركماني جبريلان وانسان الدقيقة ما في أقسم ماس جيتشا جبابادان بقتي زنجي نما يجوني بربادو جنين جبريلا راجين ترتيجاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيجا حواسني خنيا مسلمة sagantaa kana iddutti nulleen argamnee sagantaa tana sheeni keenya guddaan Sheekh Jamaal Haji Yusuf qophii manuma isaatti qopheesse kana irratti argamuu keenyaaf faanuu mataa kiyyaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama akkasumas waa hunda dura sheekha keenyaa fi ummaa daa'imman kanaa ummaa Abdul Aziz jechuudha baga rabbiin gammachuu ilmaan isaanii kana isaan garsiise akkasumas hawaasni keenya guutuun sagantaa iida sababeeffachuudhaan sheekni keenya faan waliin taanee gaa inshallah ta'ala irratti argamne tanarraa waa hedduu baratan jenneeti na gara fuulduraatti inshallah ta'ala kanumarraa fakkeenya gaariidha daa'iman kun nuuf taati jeetiin yaada waan nulleen itti yaaduu qabnu jechuudha kanumaaf wanni nu hafugaa yoo jiraate waan nu yaachisuu qabu gara fuulduraatti itti yaadda'uu qabnu fakkeenya gaarii fakkeenya ijoolleen tun taate ibaaraan yoon tun fayyadamte hedduu na gammachiifte akkasuma obboleessii Abdul Aziz illeen obboleettii isa injifachuudhaaf gammachuutu itti dhagayame nutilleen jecha isaan fayyadaman kana jecha silaa namni guddaan hanga nutilleen sheekni sa afaan kaayanii ijoollee tan hanga jennutti jechuudha waan kana fayyadamuu beekuun inumaa ta ilmiidhaa tan nuuf ibsa laatan kanarra dubbii isaan fayyadaman tanaatu irra nama dhagayama jechuudha kanaaf ijoollee tana maashaallah enne jahamtu rabbi isaan irraa haa qabu hawaasni keenya hundinuu kullu aamin wa antum bi khairin ciidul aafiyaa jennee warra baranaa warra baree hedduu inumaa warra baranaa
ورا دبا سنين جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عبادي الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا أكما أبليس خيانا درا خاصة والله درقمي إيدا سبب بتشوران جولين تنران تنا درقمته هدون هندينو إرّاقم منه شيني خيّن سجنتا بريد دو تانو قبّيس يستي نو أفيرو راب أثلين قرتي جزاكم الله خيرا ربين جزاك جنة سياخ فلو أكان نولي والقرسي سولاف هدو قم منه سنين جنة خانت عن سودان ورين قرتي بقيت تنسنجي يون الرجو جار راغنا توقف هارتي شيخ خيّن يخانو مران تناولين أسخيسة تهنيو في أكس مقرتي ورّا هذا من إساني أديم كريمة محمد تكاو هذا عبد العزيز يجورا بقيت تنسنجين جاني تيان سودان أكسما هذا باقي يابي أكسما قرتي هذا مناقيا إلمان كيابي أكسما أمة مسلمة هندانو بقى ربين قويا خنان سنجه قويا قمتشو قويا برخادا ربي سنيا قولون سنجا هندي خيسانو بقى قمدانين سنجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد جنة مسلمة هندانو قيان الراخوني قيانو قمنو. بسم الله الرحمن الرحيم. علماء تخينيا دعاء تخينيا منشدو تخينيا ورئرانتنا أيانا بريدة أيانا عيد الفطر المبارك عيدا فريسا تنبركاته تتمتتو في دباء فري في أفرتمي تربة منا بلي سخينيا آلي شيخ جمال هاجي يوسف التي خبجوا لنا التلت ولا أركمتنشوني ربي سبحانه وتعالى والرباتي رمضان إرات إبلي تراويح إرات إبلي سدت آفي تلته الجنة شفا ورى إرات إبلي أيانا بركة أيانا جمتشو إيدا خيري ربي إسني فاتاسسو نشفه ولين فاتاسسو الرانتنا التلتي بريدلي منك التعالين دعاة ربي هوني شيكون هوني منو بلي سخينيا جمال هاجي يوسف أركمتني ماتي إساتي وجني إلمان إساتي وجني خبجا جدو تنا ويا جدا خنا خبجو تجرتن بجربي إسنين جتشم بربادا أسمانين أمة مسلمة بتجرن هندتي ورا أفان كان بيخو في ورا أفان خانا دبتو أفان الاتاسو جرو خنا ورا برنا حمدي برا نفوس أبدي ربي إسنين تاسسو بجا إسنين جه أمني أمتا نصري إسلاما أمتا تجمع إسلاما أمنا أمني إسلاما خير الرتي والجرجاري والجناد أبتو تلو تبينو في تلو تبيني تربين بيخونو رادي بسي بروت أصديمو أمة مسلماتي توتو أمة مسلماتي نصري أرتتي أمة مسلماتي حتى في لجالان والجالا ياو التربي نوجل ربي حرچالا تدبرتنو على رمي تفولدرا ربي نوائف سجدتم بربادا سمانين بجا ربي لسنين جيه نمني نبيخو في خنين بين تفترو بجا ربي لسنين جيه لسنين جاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد جنة مسلمة هندانو. نمني كلمان دامنا هفتف دجرا جتشي توكو خنك وقوقجو. قبيتين ياتون جماعة تمراتي شيخا قويا أرانتنا تكان ندبدي دي قرودان تري سلاتي بيتي مجان كيخوني اللين بايه دنافته قروان هنده چالاوان ناجاب سيسو سوما خانا خجولي أكنا برسيسو جولين تيب دورتي هدودا نافتاتي خيسافو مجان تنتقو نقوداتي سلا مجان تني عمري خودانتاتي هو نين بربادة سلاني رمتي أنا كان جنام مجانو رفتي أنا كان جنان مجانو رفتي يا بو شيخي يتنتادين أداتي جولين تتيتوني هدو ببريدي واني سام بريتي علمي دا كانتي تا كنا ريرو بربادا نجرتي دفانو بربادا تاكباني جبيسا نما كانتي الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله والله رب بكاسي أقول وربنا هدو عيد مبارك علينا وعليكم وربنا هدو ربنا أقول سنين جنة غلطوما تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بكجر تنتو إيد ملكي إيد عافية إيد غمچودا زنياتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد جنة مسلمة هندانو
guyyaan arraa koonii guyyaanuu gammannu